أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوبي قرصة وليقلا سجنتا كان كيستي برنوت علماء قرصة دائواني في محاضرة شيخة أدى أداتين قوباواني تؤسني دهاتا قوبي قرصة وليقلا يا خنين جالتن واني نموديمو ولخيتي فو ربي خيك ونمو نعمة جنتا هانا قيان دندمو دجي سمي غيزتي أكان جالتمو وجيتي غيزتي برخان كايمو يوني في جالتي واني نميمو وسونا ممينين قالي خرق أبري إيمانا نوغوتي صبري نجاري أرجو مان كياندمو ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبري نجاري قوبي قرصة وليقلا dubartiin duuba haguma if dhageessiftuu jetti dubartiin haguma if dhageessiftu jetti duuba yoo umraa fidhate namu labbeeykaa kana jedhee sagalee ifii ol fuudhee dubartiilleen haga if dhageessiftu ol fuutee amma yeroo karaa deeman maraayyuu hanga xayyaarri gizee inni bu'uuf gaddeemuu fi adada inni gajjedhuun talbiyaa tana ni jedhanii yoo miilan deemanillee lafa gaaratii fi lafa dhooqaa wahii yoo dhufan talbiyaa tana heddummeessanii jedhan jechuudha. Isiini asitti duuba talbiyaa jedhaa namuu hidhatee bakka miiqaatarraa awwala gizee dhufan jidda dhufanii jiddaa tana yeroo murtaa'e tokkoo fi haga viizaa aragatanii namu as tura halkan tokko tahuu mala halkan tokko guyyaa tokko tahuu mala asitti namuu jiddaa tana tura jechuudha. Harraman nama fiitiin taa'a waa takkallee akkuma nama umraaf eega harramate harramannaa qaba haga jiddaa taa'us waan silaa irraa fagaatan sanii haga waa saddeetii sammaraarrumaa fagaata haga waa saddeetii tarraa fagaatantu jira irraa fagaata sammaraa dhiira fi dubartiilleeni achirraa viizaa argatanii jiddarraa namuu ni baha. Yoo jiddarraa bahe namuu bakka qobsuma fi hoteela keessa qubatan sanii kanama maraafuu qabamee namni musaafiraa biyya namaa dhufu tokko hoteela qabatame kana keessa namni marruu bakka tana achi dhaqa yoo dandayan osoo makkaa tana yoo seenan dura jiddarraa yoo kaanii seenanii kaarra olaantun seenanii rasuulli kaarra olaantun makkaa seenee saniyyatil culyaata jedhamtuun rasuulli seenee yoo dandayamanii gizee jiddarraa makkaa seenan kaarra olaantun seenan sunna gaaf bahu rasuulli kaarra jalaatiin bahee afirraa gala deemanii tun sunnaa takka ta makkaa seensati eegasii duuba hoteela fi namuu bakka qubatu san dhaqee akkasuma waan irraa dhoorgame san mara irraa dhoorgame namuu meeshaa fi lafa kaayatee boqotee asii gama ka'abaa rabbii namuu umraa godhuuf deema eega qubatee baagii fi kaayatee siree fi beekee shaawarii fudhatee qabbaneeffatee huccuun sanumaa xiiban godhatu waan urgaawaa dhiiraaf dubartilleeni kanaafuu dhiirti marxoo fi afrii isii malee waan biraan qabdu daasa qabdi kophelleeni amaamaaf koofiyaanis hin jiru hatta marxoo jalallee wanni godhatan hin jirtu dubartiin huccuu feetee niqaaba fi harkaan kaayatan malee irraa fagaate san malee taan maraan uffatti namuu duuba umraa ifirraa geegessuuf umraa godhuuf deema gara beeytii rabbii jechuun yoo dura akkana dhufanii namuu umraa godhuuf dhufee beeytii ijaan arge ka'abaa rabbii tana gaanamuu yoo ijaan argee rabbiin nama maraa si warra barana murate kana rabbiin isin agarsiisu isinii fayyaa qaama fi qalbiillee hin qabu yoo beeytii arge namuu ijaan gizee dura arge harka fi namuu ol fuudha kadhaa rabbiitiif namuu harka fi ol fuudha
waan rabbiin isaa laaffisee rabbi kadhata duraa gisee ka'aba argu zaa dura beeyti rabbii san argu namu waan rabbiin isaa laaffiseeni rabbi fi kadhata du'aa rasuularra illee sabatte ni jirti allahumma anta salaam wa minka salaam fahayyina rabbana bissalaam abdullah ibn umar irraa akka kun ni sabate abdullah ibn abbas irraa illee akka kun ni sabate anaaf mawquufa jaraa bareeddu rasuularra illee haa sabatu hadiisa arguu baannu abdullah ibn abbas fi abdullah ibn umar irraa akka kun sabatee jira allahumma anta salaam wa minka salaam fahayyina rabbana bissalaam jedha yaa rabbi ati nagaya maqaan kee nageenni illeen sibiraa namaa tahe nu kamaci rabbii kiyya nagaya kan keetini addunyaa fi akhiraa keessa jedhee namuu gisee beeytii duraa arge du'aayii tanaan rabbi kadhatee eegasii amma masjidul haraamii kana namuuni seenaa xawaafa aansuuf jechuu xawaafa quduumaa ka jedhan aansuuf amma masjida yoo dhufe taqdiimu rijlihu lyumnaa namni marruu miila mirgaa dursa inda dukuuli masjidi ilharaam yoo masjida kama jamaa kaabaan garaachisaa keessa dhaabattu kana duraa ol seenne miila mirgaatiin namuu seena insha allahu miila mirgaatiin seena yoo miila mirgaatiin ol seenu san akki jedhu bismillaahi allahumma salli ala muhammadin wasallim اللهم افتح لي أبواب رحمتك جدنمو بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك جدنمو مرو دعائي تنجده أما جزي دعائي تنجده أسيدوبا دعائي تنجده نمو يوك عباب رقي أسرع إلى المسجد الحرام daddafee duuba gizee kanaa masjidul haraamii kanatti durfamee wayataqaddamu ila alhajari alaswad amma duuba hajarul aswad bira dhaqa sittiin haasa'u jira dhagaytii teenaaken kan daawwachu jirtu kun TBN dhagaa gurraacha sanii xawaafa aansuuf jechuu xawaafa aansina amma xawaafni nu aansinu kuni xawaaful quduum jedhanii xawaafa dhufiinsaa jedhanii yookaan xawaaful wuruud jedhanii yookaan xawaafut tahiyyaa jedhan maqaan marruu tokkoma xawaafa kamajaa yoo beeytii duraas arganiiti xawaafa yoo duraa makkaa dhufaniiti maqaan sadeenuu maqama isaati xawaafa kana duuba aansuuf hajarul aswad didamuu durfamee fayastaslimuhu duuba inni isa sanii afaan ifiiti yoo danda'e dhungatee harka ifilleeni tuqee harka fillee deebi'ee dhungata harka fillee deebi'ee dhungata yoo isaa laafte yoo isaan laafini harkaan tuqeetuma itti hiixate harka san deebi'ee dhungata yoo afaanin dhungatuu namaan aan jayni yoo ammoo harkaan tuquun namaan aan jayni fagomaa itti akeeka gizee fagootti akeekusanii amma yeroo fagootti akeekusan harka fiin dhungatuuttuma akeekee akki jedhu gizee san gizee bakka san ga'ee harka fiitiin itti akeekusanii bismillaahi allahu akbar jedha bismillaahi allahu akbar jedhee harka fiitiin itti akeeka akeekee duuba namatti rakkisuu dhabu akka kana wayya fagoma harkaan itti akeekanii bismillaahi allahu akbar jedhanii itti akeekanii dhagaa sanitti harkumaan itti akeekanii
أستي أما إيغانا طواف عنسا جيشو جائلا للكعبة عن يساره نمو كعبة حركة بتاع في التاسسة كعبة حركة بتاع التاسسة كعبة هم بتاعتان تيتي تفتي بيت الرب سوني نمو بتاع في تنبسة طواف الشراء أنسا طواف الشراء أنسا طواف الشراء أنسا أما إذا طواف أنسوف ديمو كان الإيرتي وانس إخبار بعد مدبرتي متي أن يطبع من يديه أن يطبع من بداية الطواف إلى انتهائه جدا طواف قدوما كان بابا harka mirgaa jala hoccuu baafatee ceekuu bitaa gubbatti taasisee ceekuu mirgaa tana namni dhiiraa qullaa godha izee awwalaa xawaafa aansu kana xawaafa torbanuu keessatti jechuu ceekuu tana qullaa godhata mirgaa tana hoccuu gubbaan uffatu tana bobaa jala baafatee ceekuu bitaa gubbatti taasisee ceekuu mirgaa tana qullaa goote namni dhiirati dubartiin ammoo akkaataa isirraan jijjiirtu jechuu dubartiin uffatuma isii akkasuma deemti xawaafuma kana qofa keessatti dhiirti akkana goote ka duraa dhufanii kan xawaafa ifaadatii fi guyyaa eega qallee irraa baanee gaaf kudhanii sanii fi xawaaful wadaa ka itti dhaamataa san keessatti hoccuu ceekuu mirgaa fi bitaa gubbatti illee uffataniituma deeman malee qullaan godhan xawaafa tokkicha kana keessatti torbanuma duraa dhufan kana keessatti qullaa godhan jechuudha. Duuba yoo xawaafa aansu asirraa duuba ruknii yamaanii sanii fi hajaril aswad tana idduutti akki jedhu ruknii sallamaan ta dhagaan keessa jiruuf tatti aantu ta isii duraasan nitti akki jedhu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جد أما ركني سلمان إدوتي دعايتنا كدتا طواف سدين دراني نسسوغاني أكنما چهو يوكان أكنما فيغو طوافني تربا سدين درا نسسوغاني أمو أفران دوبا akkasitti suuta deemanii xawaafa torba guuttatanii duuba eega xawaafa torba guuttatanii xawaafni torba guutamee eega irraa bahee gama maqaama Ibraahiim achi deemanii yoo gama maqaama Ibraahiim deeman aayata tana qara'e rasuulli keenna wattakhiduu min maqaami Ibraahiima musallaa ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ رسول الله قبل مقام إبراهيم ديبت أوافة تربيو جيفته بكر أبته إبراهيم تجرا بكر نرد أبته بيتي تنا إجارة تجرا أبته إساس ريد أشدي من أما تربيو قوتتني رابهني آيات تنا قرأني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بكر أبته إبراهيم كان بكر سجدات هذه آيات ربين جريتنا قرأن جتو ammoo xawaafa torban keessatti du'aa'ii biroollee tarukni yamaanii fi hajarul aswad jirtu du'aa'iin allahumma rabbana atinaa fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan sabate tabiroollee xawaafni silaa zikrima kalaamuma keessattu hayyama godhame malee salaata finni zikri du'aa'ii biroollee ni kadhatan waan qabdu duuba gama maqaama Ibraahiim deemanii آيات ترى قرأيو وجه ديماني إيغاس يدوبا يوبا كمقام إبراهيم جاي دوبا صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم 60 هاسا وجرا لقيتي تيناكن
kan daawwachuu jirtu kun TBN. maqaam ibraahim kana bir achi dabranii duuba isatti fuula beeyti deebi'anii dhaabbata ibraahim kanaa fi si'idduu beeyti fi si'idduu dhaabbata ibraahimtu jira beeyti fi si'idduu dhaabbata ibraahimtu jira fuula achi deebi'anii beeytit ka dhaabbanni ibraahim idduu tana jiru rakaa lama salaatanii rakaa duraa keessatti qul yaa ayyuhal kaafiruuna keessatti qara'anii rakaa lammataa keessatti qul huwa allahu ahad suuraa jedhamtu qara'anii rakaa lama salaatanii irraa bahanii eega rakaa lama salaatanii irraa bahanii summa yadhabu ilaa zamzam namuu gama bishaani zamzamtu jira naanna'uma san jechuu bishaan zamzam namuu dhugee ويصب فيشرب منها سر رادوغي ويصب على رأسه نمو متى فرت نقت بشان زمزم كان بشان زمزم كان نمو متى فرت نقه ايغنا نمو ثم يرجع الى الحجر الاسود بيت التشدي بياني حجر الاسود دقاني حجر الاسود سلامتا نمو سلامتا harkumaan fagoo waqtiin yeroo nama wanni namatti hin dhiiftu heddumina namaati harkumaan salaammatanii yoo salaammatanii irraa bahanii eegasii summa kharaja min albaabi ila safa rasuulli keenna duubaani bahee sa'yii godhuuf amma sa'yii jedhanii cehiinsa iddoo gaara safaati fi marwaa cehuuf bahanamu amma yoo bahu amma yoo bahee deemee jedhu namu yoo safatti dhihaate yoo safa ol dhihaate gaara sanitti ayatana qara'anamu inna safa wal marwata min sha'aa'irillaahi آيات جتوتانا تسورة بقرة كيسة جتوتانا فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ترب جدتنا آياتنا قرعنمو يوغار صفت ديهاتي آيات تنقرأ دوبا ويرقي على الصفا صفا غارة كان ألبها نمو قبت ألبها حتى يرى الكعبة هجا كعبة إجار أرجنت إفجلت أكرت هجا بيتي ربي إفجلت أرجنين نمو آيات تنا إيجا كرا بيتي أما صفا كان والكوري هجا بيتي إفجلت أرجوت والبهي جارا كان قبتي فيستقبلها قائلا أما قبلت فولا ديبيا كعبة إجار لا أجت فولا ديبيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده دعائتنا مرة سدي إسيجده ربي كدته هركا الفوده ويدعو بما شاء وامبر لني كدتا دعائي فدل لني كدتا تنسدي جده دعائي بر لني كدتا ايغسي ثم ينزل من الصفا غار صفا كان رانمو غديبو اما نمو غديبو ماشيا صوت مديما يرف دبرتلين غديبوتي ويسرع دون المرأة بين العلمين الأخضرين iddoo qalama lama magarroo ka tahee jira dhooqa safaa tana safaa marwaa iddoo dhooqa jira hanga bakka dhooqaa sandha mallattoo qalama lama magarroo ka taheen itti godhanii dhiirti iddoo qalama san lamaanii isaan ni cehanii ni sussugan jechuu iddoo qalama san lamaanii ni sussuganii namuu duuba yoo gaara marwa tol qabatuu fi ميلي نما لما نكر ما غارت الديم والقبط نمو ورد إراسو تديم دبرتي سلاسو تما ديمتي فإذا وصل إلى المروة نمو غار مروة يوغي
فعل مثل ما فعل للصفا واريف سفر رد لغنسان نموني دلغا يجو واريف سفر رد لغنساني دلغاني بيت فول ديبياني دعاء ريف قرأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء جتسنها آخرة تؤني قرآني آخرة ستو قرآني مرة صدير ديبياني قرآني كن أما وهذا شوط نانو تقو جدامي لك ومتكات أوافا إدو صفات في مروة طوافة تكا جداني همما أمو إدو خناتي حقا كرا خنا ديماني دعائي ربي نما لافس مرانوني كدتان دعائي رسول الله سبت مرات ربي نما لافس ني كدتاني يو أفان عربات لولا نفان فيتين كدتاني إيغانا نمو ثم ينزل إلى الصفا مرور رقم صفتي قدبو عما مرور رقم صفا ديماني صفا جزي غرا صفا أولدي بيانما روكا isii keessatti bakka qalamni magarroo lamaan jiru ammallee dhiirti ni ceeti sussuga xiqqaa tokko akkasitti yoo safa ol qabatan suuta deemanii safa ol koranii safarratti lama jedhama kasuma du'aa'ii kadhatanii akkasitti gama ammallee marwaa deebi'anii wama akka reef dalaganii san dalaganii hanga torbaffaa marwarratti dhumuttu jechuu torbaffaa marwarratti namaa dhuma yoo torbaffaa marwarratti dhume asitti ammoo idaa tamma sa'yahu yoo namni torbaffaa guuttatee jedhe hallaqa ra'sahu mataa ifii namuu gabaabsata أو قصر شعره رفين سمتها في نموني قبافتا والتقصير هنا أفضل قباب ستي الرجال بكتنتي بك عمر الرأيو بهنتي لا سيما إذا كان الوقت قريبا يو وقتين هجيفان نمتي هاتفا ماليا قباب ستي كمالي الرجال دبرتين ستي تحلق والمرأة لا تحلق وإنما تقصر دبرتين إن هادو inni gabaabsiti sillee rifeensa mataa isii wali qabanii bakkuma takkatti akkasitti irraa gabaabsanii amma asitti namuu umraa ifirraa namuu bahe warri ji'a hajjii keessa umraa hidhate umrarraa namuu bahe summa yalbisu malaabisahu almuctaada huccuu isaa ta'aadaa namuu gizee rifeensa mataa gabaabsatee irraa bahe ستين هاسا وجرا لقيتي تينا كان داوة جرت كنتي BN huccuu aadaa isatti deebi'e qamiisa isaa sirwaala isaa ويحل له كل ما كان محرما عليه بالإحرام وأن دران إن عمره هدتون الرت حرام تهسوني مر إسيتو حلال تاتيف جچو مر إسي تدران إن عمره هدتون الرت حرام ته أما ستي حلال تاتيف من جماع وغيره يور وججرات اللي اتدبلا مدنديا hanga waqtiin hajji guyyaan 8 dhufutti wamaa irran jiran jechuu wanni marru halaal taateef wanni duraanii irra haraam tahe wanni dur haraam tahaa ture sun haga waa torbaa geetti waa torbaa rifeensa firraa haaduun eega umrarraa hidhate haga guyyaan dalagaa umrarraa bahutti irra haraama eega umraa fidhate kotteellee qoruun irra haraama lama huccuu mataa hagoogu koofiyaaf amaamaa waan birollee godhatuun dhiiraaf haraama sadihi duuba huccuu hodhamtuu taates ta hodhamtuu taate shurraaba tahitti surwaala tahitti paantii tahitti waan huccuun hodhamtuu taates sarrat haraama afurii shanaffaan dhiiraaf dubartillee xiiba godhatuun eega umraa fidhanne sarrat haraama shanii jahaffaani bineensa alloolulleeni dhiiraaf dubartirrattillee haraama aloolurra nama qajeelchullee waluma sanuma keessa jirti
akkasuma torbeessitu illeeni warra wajji eega umraa fidhanne hegarraa bahan iddutti warra waliin dabalamu illeeni dhoowwaadha. akkasuma nikaaha hidhatuu fi nikaaha ammallee hiisisulleeni namaa waliyyii ta'anii hiisisulleeni dhoowwaa dhiirarratti waa 8 tana namuu ni eeggata jechuu waa 8 tana ni eeggata. yoo waa 8 tana keessa namtichi tokko mataa ifii ka hagooggatu taate yookaan huccuu hodhaa qabdu yoo uffate yookaan dubartiin niqaaba yoo godhatte yookaan shurraaba harkaasan godhatte waan urgaa'u yoo godhatan hoo wanni namarra jiru namni kuni yoo wanni kun namarraa argamte soommana bultii 3 soommananii yookaan miskiina 6 nyaachisanii yookaan ammoo re'ee takka qalanii yoo ammoo bineensa kaan loolan taate horiirraa waan allooltisan waan fakkaatu qaluun namarra jira. horiirraa yoo kuruphee allooltee re'ee jechuu yoo sololiyaa allooltee lukkuu jechuu akkasuma waan san fakkaataa yoo alloolatte horiirraa waan isa fakkaataa goota jechuudha. duuba akka kanaan tartiibni kun dhufee umraa asitti namurraa bahee wanni marruu halaala namaa taati. فإذا كان يوم التروية يوم يان سديتي تهي أما تيرتي هجو في مرتو في تفي كاما ديكتي بريتي فتي مرتو في تفي أفري في تقبان فتو ديبتي دعس في قدتي فإنه يستعد للإحرام كما تقدم من منزله مكة نقبا واما hajji harramatuu fi uteeluma keessa jirurra qophaa'ee eegana amma marxoo fiiti fi afrii fiiti fi daasa fi deebi'ee dubartilleen huccuu isii tafeete uffattee waan fuulatii fi waan harkarraanii gorti guyyaa 8 namuu bakka jirurraa hajjii niyyata eeganaaf ni jedha. لبيك اللهم بحجة يا ربي حجيتي يانسي وواد جنا ويلبي أما اللي لبيك هدوميسا ويبيت بها من بهنا ميرو وارسني قعدوا زوالته قعدوا نواري جتنا مو به ويبيت بها أشبولا يصلي بها الظهر نمو ظهر أشي صلاة منتي والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع قيا كان نمو ركع لما صلاة جمع اللي ولتن قدني لما صلاتني منا تنبولني إن شاء الله من بولي أجي في دني من بولي ظهري ركع لما يرو سرتي عصري ركع لما يرو سرتي مغرب ركع سدي يرو سرتي عشاء ركع لما يرو سرتي صبي ركع لما يرو سرتي سلاني من بولا من الرا إن شاء الله يا ربي جد بوري حاجة آخرتوني قرانا أرى فسب الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفرك وأتوب إليك بور ربي وللنهادي بسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 60 هاسا وجرا لقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي BN دين إسلام هرقن وانجالا فضل رب العلا باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه
عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة إن إسلام أركن وانجالا فضلي رب العلا الصلاة والسلام يا الله على خير الأنام يا الله نبيك الله